izigamye ibitego bitandatu ubu ngubu byaterwa n'ibitego yatsinzwe. Rayon Sport kuvuga ngo kugeza ubu ngubu nta ikipe irusha kuzigama ibitego byinshi. Izigamye ibitego bitandatu. Rayon Sport yitsinze wenda nka 2 ku busa yasigara izigamye ibitego 4. Nabwo yabiri Wenda Singida yaramutse yatsinze Simba byinshi nibwo ari Hilal yasigara. Ariko imibare yoroshye ku bareyo mwanajyana no kuri stade no kubuza ikipe yanyu gukina. Ikintu cyiza rero mbonamo bazajya gukina rero na ari Hilal. Zizi buri kimwe cyose biri mu biganza byabo ni byikorere. Hariya ya gahunda yitwa byikorere iyo ni campaign y'ikeke. Ni byikorere biri mu biganza byayo. Bize ngo izabizire zita zo mu itsinda rya mbere n'irya kabiri izi ngo ariko ikintu cyo yene na mbere ko izo zita zijyaho. Rayon Sport inganyije na ari Hilal niyo byaba ubusa ku busa izazamukana na ari Hilal. Ari Hilal ari ya mbere Rayon Sport ari ya kabiri. Rega noneho Rayon Sport niba best loser izakina na Gor Mahia yabaye ya mbere mu itsinda rya mbere. Ndumva Rayon Sport yazamu nkurikije ibintu byose Samira avuze byose no kujya gukina izi ngo bimeze gutya nta wundi muntu itegereje. Nge nekereza yuko ikizayifasha cyane nicyo ubwo izabizi uko biri bugende ushaka kuborohera hagati y'abana Hilal. Hagati yabo nk'ari Hilal yo ifite triple chance. Ari ishobora gutsindwa nka kimwe ku busa yakomeza nka best loser. Inganyije yakomeza. Inatsinze hose barinda batsindirwa iki se? Rayon Sport na Hilal babanye neza, abafana bajya bafana Hilal. Iri mu kimenya Afrika. Ikindi Hilal yateye inkunga shampiyona y'uko yateye mu Sekafa. Ntabwo byaryoha kose ikomeza n'Ariko karahari. Sekafa nayo ikeneye amafaranga rega bareba kimwe cya kabiri bwose bushoboka. Uriya mutaramu w'Igihugu najyana nayo buri gihe u Rwanda babanyerekeza Desire Sekafa inakeneye n'abareba kimwe cya kabiri. Kombe tunahemba n'abakinnyi bayo. Tangiye kujya muri diplomasi. Uramureyo wo muri kimwe cya kabiri ku mahoro. Impamvu yo kutubaza mu mupira ni handi hantu kose twese bivuga ngo iri muri ya competition irivaho ariko umupira isi yose diplomasi irashoboka. It's just ko dushatse kujyana agatumba yakamena rwose karetse bakabarura ngo Rayon Sport imenye ikane ariko nabonye batanga prime. Ibyo ni ibihumbi 300. Ibyo nibyo nanga rero byo kwanga nireke ibihumbi 300 rwose bakobye kangahe niyoboke zira ibiganiro niganiriye bwete uyu nkubi turankubita kuko kutari bikarifiye kabiri ko wikarifiye amarushanwa ndo wa kabiri biro gutwara nibagani abare bategure Gor Mahia igipimo nyacyo ku mahoro. Ese bavuze se ku bwatsi Gor Mahia idakoraho. Oya ntibwo igenda ahubwo itagenda ku bwatsi ni bypass. Bagipo muri Kenya ku bwatsi abagenda bameze nk'inko. Ubwo rero ikomeje yabona na Gor Mahia cyane ariko hari ingingo arambwa ati twatsinze ntabwo ari byiza kongera guhura. Cyane none ko bishoboka barahura rwose barahura kuko Rayon Sport niba best loser izajya n'ikipe izaba iya mbere mu itsinda rya mbere ari nayo Gor Mahia. Barabonye ba Serengo bagenda kure bakongera kwifuza gukora nabo. Kandi mwibuke ko Rayon Sport yakinye na Gor Mahia APR line-up ya Gor Mahia kuri APR yari yahinditsemo barindwi baje bashya bakina na APR. Ngayo nguko rero ubwo match ya Rayon Sport na Ari Hilal ni ku munsi w'ejo ku isaha moya no mukino muzakurikira kuri Radio Rwanda ariko Rwanda rwose na TV Rwanda. Ariko uyu munsi hari undi mukino bari bukurikire wa Simba na Singida na Akaderby keza ko kureba na amakipe abiri yo mu gihugu kimwe yo muri champion imwe. Singida nuko yabaye ikipe nka Selling Club isigaye igurisha ubu ngubu iyo iza kuza mu Rwanda ifitemo Mosi Nduwumwe itaramutanze muri Yanga byashobora kuba tubona ibindi bitandukanye. Ariko nabonye n'abataramu barimo ba Henry baguze nabo nabakiyi beza yatsinze ibitego biri umukino heruka. Nabonye ifite Rutahizamu Tegisi nawe watsinze ibitego bibiri batsinda Jamus. Nubwo nta complementarity ba mu mupira w'amaguru ariko Simba ko yarangaje na Mogadishu ari Singida ikayitsinda ibitego 4. Ntekereza ko na Simba nubwo wenda yakatishe tike y'indege itaha yo kuri 5 ariko itsindiwe mu rugo na Singida. Brawanganya na Mogadishu bigapasinga
ukanganya na Jamus bigapasinga ariko umuntu mubona muri shampiyona imwe gutsindiye i Kigali bari ibindi uko genda kose y'amakipe